bomo razigrali in da bodo odrasli v res prave osebe, na katere bomo lahko ponosni. Hvala lepa. Ciao. Bye bye. Določene točke se borka prekine in se dodeli točka. Kot vidimo, po določene točke se tekovalce ostavita. Zdaj bi še prosite, da dostirata disciplino light contact. Light contact pomeni, da so vsi udarci prav tako pod kontrolo, niso dovoljeni močni udarci, vendar borba poteka kontinuirano, brez zaustavljanja. Sodnik glavno zaustavlja borbo v slučaju, če prije samo do kršenj prvi. Kot vidimo, udarci se mnogo grejo od pasa na zgor,